na me bones you no digu me nas na director no catch him say Debbie say me raw me ho nyina naked hey na producers ya sabi you know omo de me ye adwuma enya na kese mu ni ade nyina no omo di adanse say nne no me de me sesi me bu say nne no apa hyeshi bebre Lewin oni ni hia wo kwan bi so ana oni ni di nkutum anso no kwadwo de enye me na me di ni bewuram okay guest Kofiedu also known in entertainment industry as Agya Koo okay mo good job Kofi minia see a ti ha ya yanka bi hwemu yi birifiri mu ade asa ya betra ye adwuma na emre ya ye meni je yie papa se me no ebedi nkomo yi de di kan Ghana fo nim se udin de Agya Koo but udin anka se de Kofiedu me you right yes pepe great ebi kura aka ho na e bi a sha adaka mu Alex Kofiedu mensa great Alex Kofiedu mensa I see na Kofiedu no na wo me niema nyina so di I see no na mtawi I see good and ye be din komo pae Kofi Ghana for wo hwa na I say ye feel board obebie radio and I say TV especially TV a ni na so aye ensankwa bi amanfo enhyade ye hu de ekọ ye ni te ya na say abranti pia ese efre na Agya Koo efi Ghana fo na fifirechiri ni benche obia and then na say Ghana TV so aye de yie ye didi mu ade hu an say art industry ne so eno so a package na ne nan so yie papa Kofi ehin na wo hya ase e na wo de be wure mu wo art industry no bo ho nkire mu kakraman yo we de mechia atiefo na madawase so say wa mama kwanya say me Ghana for so nche abrebebre me na mabonten a ya na manfo enti ase se sini ana se movie industry no ye hu me te second na no kre Agya Koo ye bankran bedi pa ye shas ye bankran 1988 shoemaker na ne yebo wow ye de da abonten kakra na enkran no so ofri wakura ase beba ha esese okrafi nti ye fred nkran krae wan krafi a wan hwe ya ne na musa na je se de be ye wayo na ye bankran no so ye fato ye ho se eniema bebre ho a ye nkom ti me na ma na me nsa gu me ho firi se me ko yi achia na me nsa koto obi boto ano a me fancy ye ba ko pe julo bi so ana abasa bi na to akoto nti ye de ani to fom kakra chese me yonku bi de beto manim se ye agro bi aba wo national theatre ye concert party na group bi pe obi oninim nyom to kakra me so sa abra ni nyina no na me ye drummer na me board drums awasole na nyom to minim na ni so mpanimfo no nyom no de na minim tufru me nkwalabre me so nyina me to edegi aduane di enti wo mitirimu anti shoemaker ni me namo a me bo madaka nyina na me to nyom eno timi ma me nante ko achiri ko ye adwuma enti o ka kire me anam se ene meko aye agrobe so concert party na omo be si wo aye La Paz free pipe over I see me ko ye a chese ye mama kwanya no yes de nipa bi se wo wiase kwanya ofaso a otodum kwanya ofaso a o si kasa de act no different ye boy ho so a ye nya kwanya ewura national theatre mpanyimfo se abranti adwuma no wo ye bi firi wo ma me ye mana na mse bi e be ye ma chede firi se bi so nyina nwom to no ana na bi wom na de ma acting no me hu se metim ni se from 1985-86 in Mina, I saw a choir concert be Christian concert be near Takwa Abuabon Moniadia. Usha said ye, Messia share me jala bia me ye cremoni, na Messia kuta me near mana me ya sorry na dear me. Na Abuabu and Cremofon penny for in any aji. Wow. Yes, Omusha said ye, Mitimi a year in a down one. It's a man national theatre. No. Mamre papa
Ubia bete menka Agya Koo na me create nante bi asese me de bastage ubia ntimi nye bi o hwe se de na tata metie na mebu me mu ba miensa na yaye makokora poso no na hwe se nyame wo di bibipa e de mame edidi mu na kwame mpadu ntofo hene efre bi se bema me beye me sini bi na me pese u play part kakra bi mame wo ahemfie na me se na wadaroma sini ben no se abawa mere no ye no audio now no ye de beye sini enti audio no so wa anye bi nimo movie de ebe demand nipa bebre wo so se de wusi ye one ma oti ata haide ye pese o ka ahemfie for no ye Santoni Judas no ane ye mama kwanya esan se na ye de aye audio no amenka ho nti mentimi anya kwanya bebre ntimi ankyere me bobre na me hu se nyame beye timi wo ha na eye owura bia ye frɛ no Samuel Nyameche ono okumase na oto nsa frɛ me no se minia me hu se sini no ye ma wakwanya nka obetimi aye bibi pa yeso ya hye bibi ase o kumase yo wo free haide fa wonim de ebabu aye nti ebra me kodu kumase na kyese me hu se adwuma no betimi aye ti bi hye dem na me bompa ye sre urade se Eurade Akiyem popo no ne Nigeria movies no agye Ghana afa me so before then no concert party me ko abrochire ko ball live band wow me ko to wo mo ko to Mr. Ibu no ni ade me wa wo mo sa comedians ya so na yesinima ya ye to agusu o Ghana ha anko mo mpo kire tama ye mfa enhwe sini ne tama ye mfa enhwe sini ti Eurade say comedians we etimi ama Nigeria movie industry no apejade ya me so me ye comedian o Ghana fafa me so na Ghana movie empeja esa ansa be nko am share dem bompa yiti a obi antibiti no obi nim kwan a bidipie ye ena nyame tie dia meka ena Agya Koo si 1 and 2 1 2 4 si chese wiase nyina a chese enye Ghana nko me do America me do Canada baby bia me do bia no America ukoto sini no a ebebusa ase etire ni bai etire ni da so chese Agya Koo ti da so dia na chese dia hwehwe no aba minim one man bia oto movies no more e New York executive image sana na ye frɛ no a chese sini a woton no kra nye bi ne ye ton no ha wow ene no me gidi ye se adwuma no ese ni trase kakra fi se dodo no efiri hakono eswati na minia ye hye adwuma na ase no bibie matabem ede ma obibia yetimi be ka kire onipa somasi opese yese ne ho asere obetimi aye adwuma no so momra ba ko nkire damfo ye pese ye bibi etwa alatafo enti obibia obetimi aye bia no eye football ne ebo serving no wanye mitio ya na tse wono botaye no pa ne se na opese mu take over Nigerian say influx of materials on de ba no na opese Ghana phones ye nya chapter na ye di omanim kan mi tietie ye mpanyimfo no a ye sini jan Nigerians tama told you so no money ade ba na Nigeria for omo nye sini enti so omo benya equipment no aba be san ye ho a de aka nyina say yeso ye benya equipment na ye west ye de ye culture no aye bibi ye kasa ye kan dagwani asante achim kwawu fante nzema mentamente chase ye kasa ye kano ye di be ye bibi na obota no aboa ya ye man eti ye hyase no na chase mu oden na eduru baby a na Nigeria movies no chase ye kan omoto form kra wow na me kai eye minua me fan se wo na ye panyu so na ye akodo eye kwa me usu ansa okay na onya ne baby kure no ofre me no se brapa ni misrew sini bi na mpese me de hye ma brabo ase na obabua me na se o so what throw bibia ba nkwa de a metimi aboa eti ye kokoye sini ni man nyame anim ni sini ni 5 pa yanka bia nhye na me nuan se ode ko ne sama chire na yi ase trade fair na me hu se ye nuanom Nigerians actors no bibre aba na mo ba ho no na ja signal no ba se
ese me hwe nkrofo na abani enti me ma enipa bebre me mrante ne ade ehya ase ne kasa se omo meme na omo nye close to me omo ma chance kura memma omo bia mfa omo ani enhwe me na meto nwom ba ko pani afiri ha fi se de me tete no bia nye bisa na mote to dwum ni wie ha nam se mumie nko ni tu ka me ne me yere ne busuafo e ba nyina na paw mi wo fia na one producer anadu be 12 something no frame say oh anata fo ne se wo mu da hotel ha o na be ya anka brana omo ne onidi nkomo nam se me bragoba mada bo 12 something na mimi free baby ameda emla ne omo hwe mi o TV so said you hu me wo aye na se ne sa pepepe nyame anim ni manko e free hoba no ena mia minuanom a me no wo mo yesi ne adwuma Ghana fo no omo hya ase se omo de me toto tankruwam na otumfo osetutu abebi asante hine ano oka ase mi chese kofi wonu nuanom nkasa na sinia mo ya etoda mo pa ma deja su bebre no na mo kata mo ho firi sempanyimfo ye nyina ye hwebi eti etomitim di one producer ba ko papa yi ase ana mede tu nanim se oni producers ne nkasa se na yewura aka kire ye na mo me ye nhye no so firi sempanyimfo bebre ehwe esi ni bi am se producers ne dodo na ante ase enti ema me nko mi giran ne me mrante kakra eka ho Ghana for tito ye ne Kumasi nti nsori magazine for ne ade nyina join me ye a chese me ye demonstration against sabi pornography movies every oba no kra de na say enti yedidimu a minka bi nhim na obi de story bi ba se enko ye Konfanachi movie Konfanachi sini no ya duru baby a na chese Konfanachi ekodware said the stall de kire no ekodware na ema miensa bi behwe na de jaso enti eduru se ye bedware no na me bo nsuo no digu me nas ana director no catch him say Debbie say me ro me ho nyina naked ana me say how dientina me ro naked na kofi honam wo ye rehearsal na Debbie chesi ni no kromu ni nyina mpanimfo ne nkwada nyina gu akire obi ahwe bi won nsuo mo ana chese crew ni nyina ka ho ana me say adentina me ro mo no so se unwale ema ontimi nhye ohunema ana me se Konfanachi so dwale no na camera nsi ni so time no enti yadwuma na yatimu brofo pa India for years ni oba kisi oba na escape ko baby foforo aya na sini ni yanhwe ana enti me se me woro me ho dia na me boa me gidie kira me se fidie bi na omasum me because of sa pornography na demonstration na me ye eti eba pinti na msi dabi mintimi nya na omse se mintimi nya dia me free set ne so ko ana mse se me free set ne so akode a me ametu ka ba manhia na ma bebu sampanimfo manhia se so se saade ne ye ya manhia ani baji ana timitu ka ba manhia manya mpanimfo no emusa na mebusa mrante bi e wo no mchese dabi ekoba saade a eba hadwen inti mami jina no so e ka chom se ene de mintimi nye na producer wo di usika ma director ni artist a yede akogu village a yeyi odwuma ma sa producer ni sini bebre na ma ya ma wasabi wonsa aso wachire dware na sa scene no a director ni be ka kire wo no anka frame na frame no ni entina se die nti na wo so nye namum mimi sabi me nkwala drink kakra na mi nyansa sem kakra me ka kire nse asofo mpanimfo mamu mpanimfo ahemfo chese enuma enipa titiwa na hwesene no enti se edru saasi no na Agya Koo ma bonne ked na se wane ne yire ne ma na ehwa ebe boa na wan frame na otie de eye director ne kan no ana o mo hya sese omo de me ba radio so na toda obesore no na radio so be for omo chiche omumu
3 wa 3 wa de ubie to ha ye ka Agya Koo ase ubie to ha ye ka Agya Koo ase ubie to ha ye ka chese ye sheda sopa me de niema bebre fa me ho a wa ye sei de market bebre chechire me a ba me ka se nyame beye eduru mre bi no na chese afekura de esese ye yi ni free enti menuanom bi hyase ne mpanifo bi ni ade hyeda kotena dem enye se obi ohie obi no bi ka omo bopo kotena dem se saa kwa ne yenyini free adwumanim wow producer na de ne sika beba no wa betu akado akotwa sini no oso o ma mefa obi wa obeye ne den ti me hyase se saa na tie dia mia meye me de kakra no mo fa adwen twasini ni wi a no ma befa say 10,000 copies no beba befa or the kokogu a say bosumi ana na otwemienu na akogege usika okwado apia ni nyina ma say yanto say obefa no mo de akogu host omu host nti ukopa Agya Koo si ne asibinio nti ma me bo fom kra ba ni nyina mu nam si nyame be timisa hyeden say awurade me na me bo mpaye ama de we fa me so ama industry mu ye there ama yehu sabe benkum nifa nyina timi ba mu dia wan kasa awurade no kasa ano nyankopon sa tie no sha se se o sinke ship no actors na bedoso but ade na nipa ba ko pe efiri mu no ship no na sinke na no no ma sa de o mani abo mo wasafo hene se enye noa na emum free eniema bi mam si yo se free niema bi dia mo solve sa problem no niema kron na industry ni nsanyina ne naso na dia no esi wo no usu betu ase a enye dia bi o de mine nyina beba fom dia na esi wo no usu betu ase a o de ni mine nyina beba fom emo mine bi tehwe a still dia no be sa fefe mine foforo enti ubusa me na de wo mu no eye ohoho hunu mpu atwa kuramani na akire ya ye nuanom ene hye kire ye yodum ne yesre de hwehwe me san kade be chi na me nam producers so o mam taku o mam sempoa na Israel nyame se o mam adwen bebre akyede so doso me gina fa koto dum 2 hours e bo live band obefa mayi meba kobo me ne me ban obefa me party beba kobo enti no na suso me mua kakra afi me dia toto mpanyimfo bi anim se da bi dia de na du no because course na eba me so na edoso papa wansa ma adwumayi wansa ma abrochirefo ofre enti dia du no na ato emwa kakra mpanyimfo betimi aba mu no ma so bi mu na afi masa aso industry no na ye di adwuma na ba bonte na bo afoforo eba so Kofi aseme ehu pa na ya hudwiri o em se Ghana for dodo asabre o mo hwe e wo TV so e wo Ghana ha na ewiase bebia no menye hwe so mu atse aseme se na atorenchem se na eba beto but mayen come back sa Nigerians no a won mu ru akroma no osusu se na bone na o mu ba bedie ana se na o mu kwan bi so no mpese womono eye anyankofa bi na mo ye adwuma se na unya intelligence no de ma me dwene adwenbone kakra ne se me koduru ayie na se no mia mi nuanom producers ni bi panyi bi me mpese me boni di okay na o ma me akonwa bi se me ntena so I see edi idu ona me de me sabo akonwa no na mtena different one ni bufu se de entina mantena akonwa na o de ma me no really man kan chiro bia besi na me ne o kan nam se akonwa no yes akonwa de doso na de nti ana mantena so a ayo wadwendwen na bra me to dwom no omsa ka kire sa nipa na se on kan kire me boys no no mu miem no omo pese omu hu me one on one really e wo stage ni so na me boys ni so omo ntiase to me to dwom ni nyina no mkrokro mo nsa se omo gada asi omo anim to me to dwom ba ko pe na kanya nwom ba ko pe me so microphone ma na chesa asema ba enti e ma me to dwom ba ko pe na me firi ho se minua no sabio onim sane mete enti se mantra ye na se kura am yampon a
baby o no nim sane Agya Koo mete na adwuma do man no na me de ba adwuma nim free say ewiase ayi wo no kwasi ampofo Agya to dwum bi say yenya ne etie yi ansa ne yakopa ne ho yatena sabio de okopa ne kurom atena wanye ho yanka beko enti Ghana so ye oman a esese obi aye na famu die na ya di peje oman no Kofi enti asoni ahudwire o yen hwe se Ghana for na asem na yo mode yi messages ndoso sa kodua na wantina so no ukramu ana huhum no bibi ye se mentra so ana ya adwene bi se ba ya se Kofi ntra abrani abre nyina mete tate ne bi wo maso uweni e de ama amanfo before uweni Ishranka nyame say me started acting no a me gidi on National Theatre sini adwuma no kura se esesa no me kantam ka kire urade say aya na me mpese me ka but me kantam ka kire urade say eda Kofi edu medwene ho se me dwene ho enye se bia makọ me dwene ho kura matuka na se mafaka se me kọ ba bia kopam wa no Israel nyankopon wanye me kra mfiri mi nsam a me nso mani bio yes free say me yenipa bia se de wo wonam sa na oda no kwa nyame na me dan no itimia na me to sa adwo no me se me dan ya urade me di frame mi fi ba mu me dan no nyame na me dan no enti de bebe bia mu no me se nyame beye ti me mranti akura to de bi wo se odi bibia se nyame beye se share sa video yi subscribe your channel no na like Awww Agya comment say de be ya obenya ye video ni bi ahwe nyankopon enhira anete edin no magibi me sha se agidi enye mfie kitwa ebe bim sa abre ana afi mbeda nkwanta akopese be bibi di abebo me ho menye sade no nyankopon no ankasa nkasa beye na obeya ayaka de keke ebi kura nyame beka obi akoma aka chese Kofi me so wasene je na start adwuma no na sini adwuma no ensampeja ewo ho entimi nane nkwanta na dachi abeye me ne mabusua so asem Kofi uweni mini ani nyame na aye me saa me hyase efiri tete no menim bibi aye sebe mpreduasa menum nsa me smoku me nyahwe medie ne se me ye adwuma na me nsa akoma wow okay hwade Ghana fo a mpinimfo a uwure mu a obeto omo a ese omo boa wo na afi omu peja wo talent na ba wo de nyame na de ma na wo de be boa ma oman Ghana etimi nya entertainment industry yenya bia bia gina no na eba na say the same mpinimfo na wo kọ down wo no wo mu eni amanfrafo bi eya kanana se yepesi yi nkwafiri ho Kofi wadwene ho na wadwene na ade ba akoso ewo mu ni se nyame anim ni mpanimfo ni bi wo ho a omubufui sa wo ho meeting na omukoye no omubufui se enipa yi ye ba ye producer B producer C no wonna ye fa ni nsem ansa na ye ti edin se ye producer we sa pon na mobo ne ye se ye beti ase ane eboa producer be miensa se na bi de omuti wo mu se nyade a ombeso so sansem so a omu kumase na dodo na aka no minim se na omu ta kire dia nemom dia memete ye ne se ba ko na oka ho na kacha bi sei na yakwakoye na medie mesi meso so a na meboa mentwa sini ni bio kopem tam a obesa baba ti wo mesi ni kura de a oso mfa ma bonten kopem tam a me baba Kofi no hu mpeni nsem ne sen ene se wakai dabi wakai se ene nipa ya na yade ni twa anadwo awie nwumre da suomu me nya kakrai ene maduru sei ti ade na sa nipa no onyare sabio no ho odin na yetie nipa bia no na yeyi na si nchen yeyi mi si nchen producers ya sabio no omde me ye adwuma enya na kese mu ni ade nyina no omudi adanse se nne no me de me sesi me bu se nne no apa hyeshi bebre
bebre ehia me omkache so omonu omo oma anya de but me mfa nche omo na me samra na me ba na maba ne sen me ba na maba ne sen mo wiase nyina nte se de yeye ni na ya anya de ye pese nipa ne saba na me fans na omuja sinini to no masa ka kire on omu nyina saba ko omu nyina se omo twen se Agya Koo me di bi beba stories ne so de nyamia da ro nya dodo na egu a ye twen se mo no beba na ye de pia bonti mo de pia bonti Kofi hwene se time a mo yese mo kotwa sa sini o say fencing fencing comfort not chedian na producer ne ye na adwene se wo pese wo dane bibi nkwanta na semeti ase yi a na se amane ne amamre na wo pese wo toto na ase no no isan se ye nim wo ba bia wo tro no mu se fencing anoche anase se o ko dware na obo adeja na bibisa me niema bebre yenim trapper ye be kan se stall no ye nyina tete trapper bia o mo kohwe konfana che de adwaso na sa trap no me kai se afi bia no mo hwehwe se meba kromo no wo mo abedi agro meba kromo na ma speech bia kire kromafo na wo se me min kogu sa trap na animu ase enyeyi me ka be mfie bens ya sensuni na ye papa ye speaker of parliament wosui any police piero bia na minimum se fasata me na one gospel artist ye de ko krom ho hwe nipa etudi machi kwala ba mi ensa ne manhu krabu omugumu a anadwo no yanfo so enyi wo mu a ko bia bepe Agya Koo mu aso sa nipa we na wo se mememie ma no enka sebe asema enhia enkyere wo mu a enyi enti mumie ensesa sisam ne mo yehunu kwan e befa so e be den ye beka no wo mante ase enti se me bo me hu adagya ne de a nanka minimu asem a ebeto me Ghana afa na ne ye kotwe demonstration na me ye ne videos nyina ba se nya bi na waye den wai na na meka se ni nyina mu no sabio ye didi mpanimfu achi no ni yesua sabi nyansa enti be di adwene to ho se Kofi Edu pa me born naked na nchirima me na no beba be hu de sini adwuma ma nya bia kora mi ankasa me ye ice cream na me de anante na maton. Wow. Yes. Wow. Kofi hu pa o Ghana for do na me hye so munim say how we welcome for the past be Kofi you free sin mu kakra be how many years me free mu be ka ko mfiensia ni hey omu yisu me da say maako bi na oha na obi onim se ne mete no abefa na je se wakwakoye ene last one ikura me koye away bus inshiranka nyame se producer no wono ahu se adwuma me ye na ni je me no kasa ikura ye awards omo ye ne be 3 weeks ago no me na menya supporting year se me sorry for ase ko because na me tu kwan isi machinti afi na maba me kwa bijan ko bo shows kakra afi na me ba beje. Good. 31 minutes gone past the hour 9. Oshe the Seed Show with Kwekwan and my guest Kofi Edu, also known in entertainment industry, and say Agya Koo and I'm nene bon komono. Yes, the wa wutie ene dia wu hwe. Who say ya hu dwiri papa here. Yes, Agya Koo no ma the harrowing accounts of the encounter wakum for the past afie insia afie insia o achesu fi the movie industry na na say the acting scene radar no so na oba private awoye ne ne bi ni na no wa wutia asema me before me de ne beba no wo se na me ka ase mi kiro oman a yetimu a enipa nyina chese enipa no dodo a ye me kasa Ghana ye nyina ba Kennedy Japan wa asem yo kana no kro ba no wo kebi o say Ghanaians we are naturally born bad chese ye bad na sebi radio song wo ade bi wo mu a wo betwu mu tan akọ ne sen he ya mfa ma wo a wo ye wunya da
Well, said the Bible can say me also say one fan no more. Woman mu si dan mu si ni kwa o. Ade bi wo mu a sebi enya adom preduasa. He, ubetimi akọ university se wo biasi na untimi nya da. Na so nipa ne betra ho a within a microsecond na what turn ade no into different thing. Nyame mo bia ne de. Enkura kase ye kom kodi mu agore kokom kodi mu pai. Ubekoni aye kuro no fefefe bisa se die na ma omo ye ne sa. E nipa na tra se ne adwene ye. Adan ye de ne ye nya ne sa. Oman ya yetim no de bia no e yo say he uba nsori mu a asofo wei e sori ti asofo wei prophet wei e sori ti prophet wei uba nsamtire adwuma mu ye journalism adwuma yi a he ebinimu pebinimu say ye nani kire aso mebọ fom uba eye even media ni mu a radio station owners television station owners fight each other say wei de enko fom na me de emra soro he ukọ kan say politics mu dia ene na buburo ye ka say obi nya akufo ade won twanwe ene ye de obi nya electoral commissioner maame no bibi nya no kroma ne mutu ne wontinyi anya registration bio san honhom wei broni friend said the divisiveness empapemu ntitemu kunsum basa honhom wei emu asori a ewo my Ghana mu nya nsori keto nanso yentimi yankunti asa honhom wei asema papa yi kan nya wareho o se hu na che na wutie no asem ni nie so na Nigeria fo no omuhu ya na se Ghana movie industry na maneta mpaso efira ye ne ye kro no hwe ekwan a wo mo fa so aba be se no wo mo bae no wo mo be yusu ya ye nuanom Ghana fo no a o na omo de aba be deep on encha wonti asempa but you see breaking news asem ye say hey Kofiedu no wan ye boja ko na no what hey ye say asem say na ato no and the Ghana ye betwi ni su dede mum ye na ye we ye mfani ko Independence Square hifa so no ye pe ye deep bone hu fence afefe de won say ye ba hwede we nipa esi body su fratam papa bi ni ya beti ededa ho ye soso nyoma eye ehuhu sam nyoma ye soso basa empa de pa mununkum kese na kata manzu o na mo asofofo no mo hwe bibi ye na mo mompa ne mo mo ni ye na wo prophecy we dey nam left we dey nam right ye be ko enim ni akọ de sen Kofi enia ma be se ni bi se wasem bi ye tete ya ne se ye say movie industry no then otweba entertainment say enum to o ma eto num mo amoye movies nem ni ade ye so mo tape occult join pa hwe na dodo na went to occultism asemi wuti bi na wudi weni susu ehu bi yo min shedan fa mani ehu bi na matete bebre ene na make say acting anasa nyumto enye duro enti se okọ se suma no ma woni nye de anasa obosho ne yemra na mi hu ne wa wo pa kire eye wa wasem me tojum yeah high life na mebo ayanyum apawa miensa eso se me ko akoye show wo ba bia mato mapawa no so aye be mienu ana miensa pe dia kanyina Alex Credu amachi de na nampadu pa bobo chese nyuntofo mpanimfo no omo ye difo but ni enim omo ye prophets because aduma woto no ehye unkuran kire wo anamo esese wutuo ehuhusem bia nim that amount say amachi de na nakwa miempadu ko onti se kwabra kuradu woni pa bobo ko na ne ba ne sei obia percentka on the da face say ye beka se on ye head but adum to ya pre Bible say to dwene ho dwom yan to dwene ho dwom obia beka se ne nwom dwene ho ene sometimes tibia me hu ni se enye wa nwene ho because nwum bi wo ha wote a eye hu sem a ebetimi asai abranti asai ababa akwada no ho ba no enkire no kwampa bia so
so dwene ho ehuhusem dabi me ka se mre bi na yako aye Sweden abrochimem na ye ba Berlin aba betena ho kakra aye adwuma bi me ne kachi kwame apia na ye banfo nyina na ka ye timu from Sweden to Berlin na driver no ono stay Berlin now ya ha no a wode yeko na nwuma wo bo no ka ne mu no meninamu obrade me edu akiri meninamu na me te back seat wow na me wura ho na sa hyemi nkura se wow ampa me hwe ba bi aga na wo na Sweden wo a mu wayi pa obra edi me edu akiri Ghana ni kamenje menya esese utie nwumu a ebeboa wo utie nwumu a ebeboa wo enye de de obekọ sayim panyimfo ne ko nyina no afoforo no so beba aba abehim nekwa min kasa de obi eto enye bebre ho a wo mo nwumu a mo to no o mo kasa ebi kura kasa ha so de na so utie nsem o keka no a o kan nsem a ebeboa eti ye hyase na yenye ade ebeboa o man no ene nchirima na nye de sabi ebeba koye suma ene eya na brantie pe quick money ko ye sesi a ko pe se oye o se panyina mobra nekwa abrantie ye o se panyina mobra dabi sika yenya yempe nkaka ya yofo nyina ye billionaires se every day apampa ne ye den isimitiri so wo ye adwuma na bompaye na didi wakatua eho nyame beto nsam a obeto nsam etimi de adwum to no se wo so wo befa ba bia awie ya no ene asem eda ye nyina beka yensa gu ye bo no ana ye kopie ahingwa na nimu a na sese ye ti ase se enwu to no nyame ani wo ho enti wasemo nsesa akasa adawuta totorbento na mumfa ntwa jaluko afasuo no enhia enya lawyer for na boy yo enya driver for musicians na boss anema trumpet ne nema no akwai ye nyina ye taa no ye shed dem an ye bompa ye tia no bonsam na nka ne die de pa nya Lucifer sa die adwuma na no ye ho on to ne ma wo heaven onye landry no oto dwom sa ena manyankopon energy nanso nwum to no ahomaso ba ne mu no ana wabeka ye ho a o tete ya oni ye bompa to bompa ye je ho a enyi no enti enwum to ye ade a onyankopon ani wo ho enti bible no kura no se dwonto ni kua ani ade nyame hira so first enwum to ni kua yo enti meme to dwum ne ya meto no kwan papa so na mato no akomam ato na dwen fam se me de ba ma me man no na daache no ibuza se ugira microphone anim no hefa na odi uti kwhye ya na nyankopɔ manya bi aka kira enti meme die matiti bebre wo masom na minianom sanka ombe san wo machi na o ma ba be fa wo mo ankasa hyebra ankaye kofima bi se wasem yi memmo nipa ne din die but akwai to say me so nya bibia nche se me bodin kura but wo de men kan say abrante bi sesi me ye ka men kan say wono ayete say jama wa be hye Agya na mu ana say bibisa ne ye bi ekwa akwayete say jama osua Agya Koo kakra na say Agya Koo teten no ana bibisa no so abrante wa mu a sa oye ne ni oma so na nam TV so anam ne ade ayemi am bi say wonim no woteten no ofa wonsem ye nkrofo ye bia na ye nkrofo ne die dodo no afa mensem na obi wo so a obai ye de ne be kire me fi se satam no djuma ne tipa de ene Agya Koo enti ye de obi ba si ye yiwa so tese bia nipa we o obai ye se obey good pa na opani ye pese ye man ono acting na obema ho kwan why not omumra
Ebi wo so dia tete mofra film and music industry na ye media no. Omo nyina fam. I see. Bibre wo so a me nam de ombe wura adwuma no. I see. Lewin oni ni hia wo kwan bi so. Ana oni ni dinkutom anso no. Kwadwo de enye me na me de ni be wura mu. Okay. Ba kwadwo ebe mu no ye de ne e kire me. Eye producer anase director o de kwadwo kire me no ye frɛ no Jackson Kebintum. Na me wo set so kra. Na me ye adwuma ma no. Ana o de kwadwo ba na me so mo me nyina enye. Wow. Ye de ye pese ye twa latafo no. Ampaso duru ba bi no na Nigerian movies no. Maka ya kan gu for ma Google trog so a ye ntompo e form ye ntokumase. Yeah. Ene na asa enti ene omu na te se Lewin m ne ade na anamo be no mu tu afa saadi we hu wo mate wo mehu oh ade ba ko ene se asem ne ba asa no de metena dem mu a nyame ka kira me se kofisi wo hu na me se awurade mahu no se twen na me siesie ba bi papa e de amawo ena me twen nyame no ka medimiti be pimpim gidigidi aye apre me ho ase meye bibi na bia ankoboa nti me twen se nyankopon no a but 2020 die menim se aboafo bebem ama ye de agina na no one actor ana actress a omuka se papa yi na kajagu mu a adwuma yi ye de ye nyina enti yakan ye ho abom producers e de na papa no waye mimi ye nipa bi a me nko location free ho meye adwuma na ansana me free ho menyi producers mienu sika se me wo location na matuka se ko we so twa we kakra na ma anya bi da na menye bi so na etasi esi e wo ada ene esi pa wow ene esi na me ye nipa bi a me so sika me wa ma branch a me amayi ni se sika sem no enye se be mama yayi onye nkoto me wi a ne ye ka chem se ma wi a krache koko fabla na jawo so je kakra to nsuyo sana na me ye madwuma me ni obi ani asem edrume bi yase Agya Koo charge dodo omo sha ase egumani ma se sana ti o na me ka kire producers ne Ghana fo ehwem si ni Ghana man nyina se ansa na me be free sini adwuma mu no producer o se o tua me ka 6000 Ghana cedi no omra bonten meka ma ya manya bi really sini adwuma na me ye no bia no otua be ka 6000 Ghana cedi no omra bonten meka ma ya obi antimi afra meka ba ye disase me to so waji 150 million waji 200 million obo si 300 million ontwa wanye se obi kura so amano ensa create of a year amana anoma wosi ontwa miwa wo nyina nim se menye edurumina bi na producers hia me mo ye dase pa se wo so nko Nigeria King Kong no nyame na mde ma me ho omo ana de ma me wo si ni adwuma se oye King Kong o Ghana movie omo ana didi ni share wo oye King Kong chese wachi no abo bi ani ho nanso es free sa sini no sa producer no me mani nya sika pa me bobo sini a me ma no ma obi abedi adanse ho ha na wantimi anka se antie menu mu asem no a omo yesa no ene wo mu nyina atoto omo shop no a ye de ton sini atutum obetum se ehia konfo ehia yafo no kwa 46 minutes gone past the hour 9. The guests Kumawood Agya. Share sa video yi subscribe your channel no na like Awww Agya comment said ye be ya ubenya ye video ni bi ahwe